அக்டோபர் 20ஆம் தேதி 2024ஆம் ஆண்டு நான் ரொம்ப உற்சாகத்தோடு கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேச வந்திருக்கிறேன். ඔක්තෝබර් 20 වෙනිදා 2024 ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනේ ඊටාම ජ්වලිතකමින් කතා කරන්න පැමිණ සිටිනවා. I am so excited to bring the word of God today, the 20th of October, year 2024, and we are meditating the Psalms of Asaph. ஆசாபினுடைய சங்கீதங்களை நாம் இந்த நாட்களிலே தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம். මේ දිනවල අපි ආසාப்ගේ ගීතිකාවන් මෙනෙහි කරමින් පැමිණෙනවා. ஆசாபினுடைய 11 சங்கீதங்களில் 8 சங்கீதங்கள் படித்து விட்டோம். ආසාப்ගේ ගීතිකා 11න් අපි ගීතිකා 8ක්ම හමාර කරලා දැන් ඉගෙනගෙන. Of the 11 Psalms of Asaph, we already have meditated 8, leaving 3 more to go. இன்னும் 3 சங்கீதங்கள் உள்ளன. තමත් අපිට ඉතුරුව තිබෙන්නේ ගීතාවලියන් 3ක් පමණයි. 79, 80, 81. 79, 80, 81. Psalm 79, 80 and 81. அப்போ நான் ஒரு வாரத்துக்கு முதல் எனக்குள்ளே ஒரு உணர்வு வந்தது. அந்த ஆவியானவரின் ஏவுதலோ தெரியாது, ஒரு உணர்வு வந்தது. දැන් සතියකට කලින් මට ඒක හැඟීමක් පැමිණියා. ආත්මයාණන් වහන්සේද දන්නේ නැහැ. ආත්මයාණන් වහන්සේත් වෙන්න පුළුවන්. இன்று 81ஆம் சங்கீதமும், அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 80ஆம் சங்கீதமும், அதற்கு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 79ஆம் சங்கீதமுமாக படித்து கொடுப்பதற்கு. අද 81 වෙනි ගීතාවලියත් ඒ වගේම ලබන සතියේ 80 වෙනි ගීතාවලියත් ඊට පසු වෙනි සතියේ 79 වෙනි ගීතාවලියත් උගන්වන ලෙස. The nudge was that I should teach Psalm 81 today and Psalm 80 next Sunday and Psalm 79 on the last of the Sundays of the series. Whereas it should have been 79, 80, 81, I felt to do 81, 80, 79. 79, 80, 81க்கு பதிலாக 81, 80, 79 என்று எனக்குள் ஒரு என்னமோ ஒரு உணர்வு வந்தது. 79 80 81 කියන පිළිවෙලට හැරෙන්න 81 80 79 කියනව පිළිවෙලට උගන්වන්න කියන හැඟීමක් මට පැමිණියා. இந்தியாவிலே கடந்த செவ்வாய் புதன் வியாழன் நான் கடைசி காலத்தை பற்றி பேசும் பொழுது ඉන්දියාවේදී පසුගිය සතියේ අඟහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා අවසාන කාලය පිළිබඳව කතා කරන විට நான் கற்றுக் கொடுப்பேன் என்று கனவிலும் நினைக்காத விஷயங்கள் நான் கற்றுக் கொடுத்தேன். මම උගන්වනවා කියලා මම හීනෙන්වත් නුදුටු මේ පෙනුනේ නැති දේවල් හිතපු නැති දේවල් මම උගන්වනු ලැබුවා. When I taught eschatology last Tuesday, Wednesday and Thursday in India, I saw myself teaching things that I never dreamt of teaching. Amazing stuff. How many of you all saw that? எத்தனை பேர் அதை பார்த்தீங்க? ඊදිනක එක බැලුවද? ஓகே. அதனுடைய சிங்களத்தை நாளைக்கு நான் இங்கே ஒளிப்பதிவு செய்ய போகிறேன். ඉතින් හෙට පටන් පටිගත කරන්න යනවා සිංහල භාෂාවෙන් ඒ පණිවිඩ. The Sinhala of that is going to be recorded from tomorrow. அப்போ இன்று நடக்கிற சில விஷயங்களை பார்த்த பொழுது එතකොට අද සිද්ධ වෙන්නා වූ සමහරක් දේවල් මේ නෙත ගැටෙන විට என்ற தெய்வமே, இன்றைக்கு 81வது சங்கீதம் பேசப்படுவது ஆண்டவருடைய பலத்த நேரமாய் இருக்கிறது. ඉතින් ඒ ඒ කියන්නේ අද ගීතාවලිය 81 උගන්වන්න යනවා කියන එක දෙවියන් වහන්සේගේ මාර ටයිමින් එක. You know, it's amazing as to how today happens to be the day we learn Psalm 81 on the face of what's transpiring in the word. அப்போ இந்த பிரசங்கத்தின் நடுப்பகுதியிலே එතකොට මේ දේශනාවේ මධ්‍යස්ථාව අවස්ථාවේදී මැදදී ஒரு சில விவரங்கள் உங்களுக்கு வரும், உங்களை சும்மாட்டி வைக்கும். සමහරක් තොරතුරු ඔබලාට පැමිණේ ඔබලා කරකවලා අතාරේ. In the middle of today's sermon, certain information would flabbergast you. இந்த தூங்குகிறவர்களுக்கு ஒன்று சொல்லுகிறேன். මේ නිදා ගන්න අයට එකක් කියන්න. இங்கிருந்து தெரியும். මෙහෙ ඉන්නකොට පේනවා. ஆகவே இன்றைக்கு யாருக்காவது தூக்கம் வரும் என்று நினைத்தால் எழும்பி ஓரமாய் நின்று கொள்ளுங்கள். එනිසා අද හරිත් මේ නිදා ගන්න නැතුව ඉන්න නම් පොඩ්ඩක් අයිනේ නැගිටලා ඉන්න. அது வெக்கமா இருந்தா தூங்கி பாருங்க. நான் இங்க இருந்து பேர் சொல்லி, எனக்கு பேர் ஞாபகம் வராட்டி நீங்க தான் சொல்லணும். துஷார். ඒක ලැජ්ජාවක් නම් මොනවද කරන්නේ මේ මෙම ස්ථානේ ඉඳලා නම හරි කියලා කතා කරන්න. So I am in a super preaching mode today. I'm sort of invigorated and what? My goodness.
And if I see you sleep, I will send a missile. Oh, this is the season of missiles. இது வந்து மிசைல் காலம். මේක මිෂයිල කාලය. வரும் ட்ரோன் ஒன்று வந்து பும்னு உங்க தலையில ඒ ඩ්‍රෝන් එකක් ඇවිල්ලා ඔලුවටම වැටේ. 81வது சங்கீதத்துக்கு போவோமா? අපි 81 වෙනි ගීතාවලියට පෙරලා ගනිමු. Let's go to Psalm 83 and before getting 81. Psalm 81 and let's just read the introduction within brackets. அந்த மேலே சங்கீதத்துக்குள்ளே போக முன் இருக்கிற அந்த பகுதியை வாசிப்போம். ඒ ගීතාවලියට අන්තර්ගත වෙන්න කලින් ඉහළින් තිබෙන කොටස අපි කියවමු. கித்தீத் என்னும் வாத்தியத்தில் வாசிக்கும்படி ராகத் தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட ஆசாபின் சங்கீதம். ගිත්තීත් යන තූරය ඇතුව ගායනා කිරීමටයි ආසාබ්ගේ ගීතයකි. To the chief musician upon Gittith, a psalm of Asaph. உங்களுக்கு தெரியுமா 150வது சங்கீதத்திலே ஒரு வாத்திய கருவிகளின் பட்டியல் இருக்கிறது. ඔබට දන්නවද ගීතාවලිය 150 තුල තූර්ය භාණ්ඩවල සංගීත භාණ්ඩවල පිළිවෙලක් රචනා වෙලා තිබෙනවා. Have you noticed that in Psalm 150 there is a list of musical instruments used in worship? Tahalim. I think I have taught that. I don't remember when and where, but I have taught. நான் அதை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் எங்கே எப்போ என்று ஞாபகம் இல்லை. මම ඒ පිළිබඳව උගන්වලා තිනවා කොහෙද කවදද කොතනද කියලා මට මතක නැහැ. நான் எழுதின அந்த எக்ஸாமினிங் த ப்ராஃபட்ஸ் மற்றும் ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் ப்ராஃபட்ஸ் என்ற புத்தகங்களிலே கூட அதில் தமிழ் புத்தகமும் எழுதியிருக்கிறேன். பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் அதிலே ஒரு அதிகாரம் அந்த 150வது சங்கீதத்தின் படி இருக்கும். அந்த வாத்திய கருவிகளினுடைய உண்மையான பெயர்களோடு அவற்றை நான் விபரித்து எழுதியிருக்கிறேன். දේවගතුමා පොතක් රචනා කරලා තිබෙනවා පරණ ගිවිසුමේ අනාගත වක්තුරුන් පිළිබඳව. ඒ අනාගත වක්තුරුන් පිළිබඳව රචනා කරපු පොතේ මේ ගීතාවලිය 150 සඳහන් කරනවා ඒ සංගීත භාණ්ඩ පිළිබඳව එක කොටසක විවරණයක් තිබෙනවා. தயவுசெய்து பார்க்குறவங்க அந்த புத்தகம் எங்கே கிடைக்கணும்லாம் கேட்காதீங்க. அது எங்ககிட்ட இல்லை, அது எங்கே இருக்கோ தெரியல, எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. කරුණාකරලා කවට හරි ගන්න ඕන නම් ඒක මේ ගන්න හදන්න එපා. ඒක කොහෙ තියෙනවද දන්නේ නැහැ. අපි ගාවත් තිබ්බා. ඒක දැන් ඉවර වෙලා කොහෙ තියෙනවද දන්නේ A long time ago, several decades ago, I wrote a couple of books called Examining the Prophets and the Old Testament Prophets. In those books, I had segregated one chapter exclusively to explain the musical instruments of Psalm 150. Now, don't ask me for a copy of the book. They're all exhausted, gone. I don't know where they are. அந்த வாத்திய கருவிகள் பட்டியலில் கித்தீத் இல்லை. ඒ සංගීත භාණ්ඩ පිළිවෙලේ නැත්තම් ඒ ලිස්ට් එකේ තුල මේ ගිත්තීත් කියන දේ අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. The gittith, the instrument called gittith, is not on the Psalm 150 list. Now what does that tell you? அது ஏன் அங்கே எழுதப்படவில்லை? ඇයි එම ස්ථානයේ ඒ පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ නැත්තේ? அது யூதர்களுடைய வாத்திய கருவியே அல்ல. එය යුදෙව්වන්ගේ සංගීත භාණ්ඩයක් නොවන නිසා. Because it is not a Jewish musical instrument. இப்போ தமிழர்கள் மேளம் நாதஸ்வரம் ஊதுவார்கள் அப்படிதானே? දැන් දෙමළාය දෙමළ අය මොකද මේලම් සහ නාදස්වරම් සිංහල නැති නිසා සිංහල වචන නැහැ. මේලමය නාදස්වරමය ගානවල කොයිලල ගහන්නේ එජිල්පිය. You know, Tamils have some exclusive musical instruments that you can hear in Hindu temples and all. சிங்களவர்களுக்கு என்ன சில வாத்திய கருவிகள் இருக்கின்றன. සිංහල ආයත කියලා සමහරක් වෙයිලා වාදක භාණ්ඩ தம்மட்டம ಬೇರೆ அது தமிழிலே இல்லை. ඒක මේ දෙමළෙමුත් නැහැ නැත්නම් සිංහලෙමුත් නැහැ. දෙමළෙන් නැහැ. So that particular instrument that I showed now is not in Tamil. It's only Sinhala. அப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு சில வாத்திய கருவிகள் ஒரு சில நாட்டவர்களுக்கு இனத்தவர்களுக்கு மட்டுமே உரியவை. ඉතින් අපිට හොඳට දන්නවා මේ එක් එක් සංගීත භාණ්ඩ එක් එක් ජාතීන්ට එක් එක් මනුෂ්‍ය කුලයන්ට අයිති වන්නා වූ සංගීත භාණ්ඩ. Some musical instruments are exclusive to some countries, to some people groups and some ethnicities. அந்த வகையில் கித்தீத் என்பது ஒரு யூத இஸ்ரவேலர்களுடைய வாத்திய கருவி அல்ல. ඉතින් මේ ගිත්තිත් කියනවා සංගීත භාණ්ඩය යුදෙව්වන්ට ආවේනික වූ සංගීත භාණ්ඩයක් නොවේ. Gittith is not a Jewish, Hebrew or Israeli musical instrument. But what does this say? This says, again, read it again. அது என்ன சொல்லுகிறது?
கித்தீத் என்னும் வாத்தியத்தில் வாசிக்கும்படி ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட ஆசாபின் சங்கீதம். හැබැයි මෙතනින් සඳහන් වෙනවා ගිත්තිත් යන තූරය ඇතුව ගායනා කිරීමටයි ආසාප්ගේ ගීතයකි. To the chief musician upon Gittith. Why to the chief musician? ஏன் ராக தலைவனுக்கு? ඇයි නායක වාද්‍යකරුට? ஆலய ஆராதனையிலே பாட. ஆலய ஆராதனையிலே பாட දෙයියා. ඒ කියන්නේ දේව මාලිගාවේ නමස්කාරයට ගාන මොනවද උනේ? මම මහේශ්ව බස්සලා අද ඔයාව ගත්තේ වාට ඉලක්කම් පුළුවන් කියලා. දැන් බලන් ගියාම ඉලක්කම් විතරයිනේ පුළුවන් වගේ තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා බෑ වගේනේ. So this song was to be sung in temple worship. Hey, the temple is Jewish. It's Hebrew. So for a temple worship you got to use Hebrew instruments. Right? அதாவது தேவாலயம் என்பது யூதர்களுடைய ஆலயம். එනම් දේව මාලිගාව කියලා කියන්නේ යුදෙව්වන්ගේ මාලිගාව. யூதர்களுடைய ஆலயத்தில் வாசிப்பது என்றால் யூதர்களுடைய வாத்திய கருவி அல்லவா இருக்க வேண்டும். යුදෙව්වන්ගේ මාලිගාවේ ගායනා කරන්න ඕන යුදෙව්වන්ගේ ඒ තූර්ය භාණ්ඩ. ஏன் இது? ඇයි මේ දේ? 84வது சங்கீதத்தினுடைய அந்த தலைப்பை பாருங்கள். 84 වෙනි ගීතාවේ මේ මාතෘකාව බලන්න. Look at the heading of Psalm 84. கித்தீத் என்னும் வாத்தியத்தில் வாசிக்க கோராகின் புத்திரரில் உள்ள ராகத் தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட சங்கீதம். ගිත්තිත් යන තූර්ය ඇතුව ගායනා කිරීමටයි කෝරාගේ පුත්‍රයන්ගේ ගීතයකි. To the chief musician upon Gittith, a psalm for the sons of Korah. அதாவது 81ஆம் சங்கீதமும் 84ஆம் சங்கீதமும் ஆசாப் எழுதினது. ஓகேயா? එනම් 84 වෙනි ගීතාවලියත් ඒ වගේම 89 වෙනි ගීතාවලියත් නෑ 81. 81 වෙනි ගීතාවලියත් ආසාප් රචනා කරේ. Psalm 81 and Psalm 84 were written by Asaph. Okay? But come with me to Psalm chapter 8 and read the heading. சங்கீதம் 8க்கு வந்து அந்த தலைப்பை வாசியுங்கள். නමුත් අපි ගීතාවලිය 8ට පැමිණ ඒ මාතෘකාව කියවලා බලමු. கித்தீத் வாத்தியத்தில் வாசிக்க ராக தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம். දැන් මෙතන සඳහන් කරනවා හරි ඒක සිංහලෙන් ගීතිත් යන තූර්ය ඇතුව ගීතිකා කිරීමටයි දාවිද්ගේ ගීතයකි. தாவீத்ගේ ගීතය. To the chief musician upon Gittith, a psalm of David. இங்க பாருங்க. මේ බලන්න. யார் ஆசாப்? කවුද ආසාප්? தாவீதினுடைய ராஜ்யத்தின் காலத்தில் இருந்த ආරාධනයි தலைவர் அப்படிதானே? දාවිද්ගේ රාජ්‍ය පාලන කාලයේ පටන් පැමිණියා වූ ඒ කියන්නේ නමස්කාරය මෙහෙවන්නා වූ නායකයෙක්. Who was Asaph? A music leader or a worship leader during the time of King David. Now, Gittith is found only in 3 places in the entire Bible, and those were the 3 places that we read. The Gittith என்ற வார்த்தை கருவி முழு வேதத்திலும் 3 இடங்களிலே தான் உண்டு. ඉතින් මේ ගිත්තිත් කියනවා වාදක භාණ්ඩය මුළු බයිබලයේ තුනම ස්ථාන 3කයි සඳහන් වන්නේ. அந்த 3ஐயும் வாசித்து விட்டோம். ඒ ස්ථාන තුනම අපි දැන් කියුවා. 81ஆம் 84ஆம் சங்கீதங்களிலே வருகின்றன. ஆசாப் எழுதுகிறார். 81 සහ 80 වෙනි ගීතාවලිය 81 සහ 84 84 ගීතාවලිය පැමිණෙනවා ආසාප් රචනා කරනවා. Psalm 81 and 84 written by Asaph, they contain the word Gittith. And then Psalm 8 penned by David. 8வது சங்கீதம் தாவீது எழுதினது. ඊට පස්සේ 8 වෙනි ගීතාවලිය දාවිද් රචනා කරනවා. ஆசாப்புக்கு உரிமை இல்லை ஒரு வெளி வாத்தியத்தை ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத வாத்தியத்தை கொண்டு வந்து உள்ளே பயன்படுத்த. ஆமாவா இல்லையா? ආසාප්ට කිසිම උරුමයක් නැහැ. එළියේ තිබෙන්නා වූ වෙනත් ජාතියකට අයත් වන්නා වූ සංගීත භාණ්ඩයක් රැගෙන ඇවිල්ලා යුදෙව් සංස්කෘතිය තුල වාදනය කරන්න. ඔව්ද නැද්ද? Asaph did not have the authority to bring some foreign musical instrument into the temple worship, tabernacle worship. Correct? இப்ப பாருங்க இப்ப இங்க மியூசிக் காரங்க இருக்காங்க. நினைச்ச மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கொண்டு வர முடியுமா என்ன கிட்ட கேட்காம? දැන් බලන්න මෙතන සංගීත භාණ්ඩ තියෙනවා. දැන් හිතු හැටියේ ඒ අයට ඇවිල්ලා සංගීත භාණ්ඩ මෙවස්ථානට රැගෙන එන්න පුළුවන්ද මගෙන් අවසරයක් නැතුව? The musicians back there, they cannot just introduce a new musical instrument without my permission. ஆனால் தாவீதுக்கு அனுமதி தேவையா? නමුත් දාවිද්ට අනුමතයක් අවශ්‍යද? அவர்தான் ராஜா. ඔහු තමයි රජතුමා. But David doesn't need anybody's permission because he was the king. So when looking at Psalm 8, we have to conclude that it was David who introduced that instrument into tabernacle worship. 8வது சங்கீதத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரிய வருகிறது தாவீது தான்
இந்த வாத்திய கருவியை அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்று. ඉතින් ගීතාවලිය 8ට අනුව අපිට වැටහිනවා දාවිත් රජතුමා තමා මේ සංගීත භාණ්ඩය හඳුන්වා දීලා තිබෙන්නේ. எல்லாரும் பார்க்குறாங்க, என்னது இவர் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறாருன்ட்டு. දැන් ඔක්කොමලම් බලනවා මොනවද මෙයා සංගීත භාණ්ඩ ගැන කතා කරගෙන ඇවිල්ලා දඟලගෙන ඉන්නේ. அதற்கும் இன்று உலகில் நடக்கின்ற விஷயங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது. ඒකටත් අද ලෝකයේ සිද්ධ වෙන දේටත් එක හේතුවක් තිබෙනවා. You may be wondering, hey, why is this guy talking about the musical instrument so much? Well, you will see that that instrument and what's transpiring today have a great connection. Ooh. விளங்குதா? Excited? I'm excited. நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன். හොඳ සන්තෝෂයෙන් ඉන්නේ. කුතුහලයෙන් ඉන්නේ. இந்த கித்தீட் என்பது யாருடைய வாத்திய கருவிகள் தெரியுமா? ගිත්තීත් කියන වාදක භාණ්ඩය කාට අයතුවක්ද කියලා දන්නවද? Do you know whose musical instrument was gittite? The people of Gath. Gath பட்டணத்தார். ගාත් දේශයේ වැසියන්ට අයත් වූවක්. யாக்கோபினுடைய ஒரு மகன் இருந்தாரே காத், அவர் அல்ல. යාකෝබ්ගේ පුතෙක් හිටියානේ ගාත් කියලා එයා නෙවෙයි. Of the 12 sons of Jacob, there was one called Gad, G-A-D. No. This is not Jacob's son. This is not Israelite. Right? இது காத் என்ற யாக்கோபின் மகனோ இஸ்ரவேலர்களோ அல்ல. මේම කතා කරන්නේ ගාත් කියනව යාකෝබ්ගේ පුත්‍රයාවත් නැත්නම් ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ පුත්‍රයෙක්වත් නොවේ. காத் என்று ஒரு பட்டணம் இருந்தது. ගාත් කියලා එක නගරයක් තිබුණා. வாசிப்போமா? අපි කියවමුද? யோசுவா 13:3. යෝෂුවා 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13. Joshua chapter 13 and verse 13. Gaza, Ashdod, Ascalon, Gath, Ekron என்கிற பட்டணங்களில் இருக்கிற பெலிஸ்தியருடைய 5 அதிபதிகளின் நாடும். එක්රෝන් සීමාව දක්වා පිලිස්තිවරුන්ගේ සියලු පළාත්වන ගාසාවරුද අශ්දෝත්වරුද අශ්කෙලෙන්වරුද ගිත්තිවරුද එක්රෝන්වරුද යන පිලිස්තිවරුන්ගේ අධිපතින් 5 දෙනාගේ පළාත් සහ මුළු ගේෂූර් හරි ගිත්තිවරු අන්න பெலிஸ்தியருங்க கண்டாயම 13:3 of Joshua. From Sihor, which is before Egypt, even unto the borders of Ekron northward, which is counted to the Canaanite, 5 lords of the Philistines. 5 lords of the Philistines. The Gazathites. Gaza. And the Ashdodites. Ashkelon. The Ashkelonites. Ashkelon. What was the one before Ashkelon? Ekronites. Gaza. Ashdodites. Ashdod. Okay. Gaza, Ashdod, Ashkelon, and the Gittites and the Gittites, Gath, and the Ekronites. And the Avites. Okay. My goodness. Gath என்பது பெலிஸ்தியர்களுடைய 5 பட்டணங்களில் ஒன்று. දැන් පිලිස්තිවරුන්ගේ නගර වලින් එකක් තමා මේ ගාත් කියන්නේ සිංහලෙන් ඒක සඳහන් වෙනවා ගිත්තිවරු කියලා. Gath was one of the 5 cities of the Philistines. Okay? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? ஹமாஸ் இஸ்ரவேல் யுத்தத்தை பற்றி நான் போன வருடம் பேசினேன் அல்லவா? ඔබලට මතකද හමාස් ඉස්රායල් වරුන්ගේ යුද්ධය ගැන මම ගිය අවුරුද්දේ කතා කරා? You remember I started preaching on the Hamas Israel war last year? அதிலே 1 சாமுவேல் 5ஆம் அதிகாரத்தை பற்றி பேசினேன், ஞாபகம் இருக்கிறதா? එයින් ඔබට මතකද 1 සාමුවෙල් 5 වෙනි පරිච්ඡේදය පිළිබඳව කතා කරා? Do you remember I told about 1 Samuel chapter 5? அதாவது கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை அவர்கள் பிடித்து கொண்டு போய் தாகோனின் கோயிலிலே வைத்தார்கள். එනම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ඔවුන් රැගෙන ගොස් දාගොන්ගේ ඒ දේවාලය ඇතුලේ තිබ්බා. The Philistines captured the Ark of the Covenant and took it to Gaza and to Ashdod, to the cities of the Philistines, where they kept it for 5 months in 5 cities. Those 5 cities were plagued because of the Ark of the Covenant. அவர்கள் அந்த 5 பட்டணங்களிலே அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை வைத்தபடியினால் அந்த 5 பட்டணத்தாருக்கும் வாதை வந்தது, ஞாபகம் இருக்கிறதா? ඔබලාට මතකද ගිවිසුම් පෙට්ටිය එම මේ දේවාලයේ තබපු නිසා ඒ ප්‍රදේශයේ නෑ කිරිකොකා, ඒ නගර පහක තබපු නිසා, ඒ නගර පහක තබපු නිසා ඒට එක විනාශයක් ඇති වුණා, වසංගතයක් පැමිණියා. அப்போ அவர்கள் ஒரு வண்டியை செய்து உடன்படிக்கை பெட்டியை வைத்து அனுப்பினார்கள்.
පස්සේ ඔවුන් කරත්තයක් හදලා ඒ කරත්තය මත ගිවිසුම් පෙට්ටිය තබලා යවනු ලැබුවා මතකද? And they built a new cart and they placed the Ark of the Covenant and they sent. What did they do? What did they make after the 5 cities? அந்த 5 நகரங்களையும் குறிப்பிட அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? ඒ නගරවල වලට කුමක්ද සිද්ධ වුනේ? ඒ පිළිබඳව මොනවද සඳහන් වෙන්නේ? නෑ තුෂාරවා මම කියන දේම කියන්නවා වෙන දේශනාවක් කරනවා මේ. ඒ නගර වැසියන් මොනවද හැදුවේ ඒ කරත්තේ තියලා යවන්න? කාටද කියන්න පුළුවන්? මොනවද හැදුවේ? අයියෝ රත්තරන් සුන්ඩෙලි මේ රත්තරන් මීයන් මී පැටව. සුන්ඩෙලි golden mice and some object to denote the plagues அந்த வாதைகளை காண்பிக்கும் மூலவியாதி கட்டிகள். ඒ වසංගත පෙන්눔 කරන්නා වූ ඒ ගෙඩි නැත්තම් gadu පිළිබඳව පෙන්눔 කරන්න තමයි ඒවා හදලා යවුවේ. பாருங்க 1 சாமுவேல் 6ஆம் அதிகாரத்திலே කියවන්න 1 සාමුවෙල් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ நான் ஓவரா எக்ஸைட்டட் ஆகியிருக்கிறேன் துஷாரா அதுதான் நான் சில நேரம் எனக்கு ஏறுது கணக்கெடுக்காத 6:17 6:17 මේ මම පොඩ්ඩක් උද්වේගමත් වෙලා ඉන්නවා ඒකයි මම තුෂාර මේ ගේම අදින්නේ තුෂාරගෙන් பெலிஸ்தியர் குற்ற நிவாரணத்திற்காக கர்த்தருக்கு செலுத்தின மூல வியாதியின் சாயலான பொன் ரூபங்களாவன அஸ்தோத்திக்காக ஒன்று காசாவுக்காக ஒன்று அஸ்கலோனுக்காக ஒன்று காத்துக்காக ஒன்று එක්රෝනුකාහ ඔන්ඩ wow. 1 සාමුවෙල් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 වෙනි පදය පිලිස්සිවරුන් විසින් අපරාධ පූජාවක් පිණිස ස්වාමින් වහන්සේට දුන්නා වූ රන් gadu මේවාය අෂ්දොත් උදෙසාය එකක්ය ගාසා උදෙසා එකක්ය අෂ්කලොන් උදෙසා එකක්ය ගාත් උදෙසා එකක්ය එක්රෝන් උදෙසා එකක්ය. And these are the golden emeralds which the Philistines returned for a trespass offering unto the Lord. For Ashdod one, for Gaza one, for Ashkelon one, for Gath one, for Ekron one. அப்போ இப்போ உங்களுக்கு தெரிகிறதா காத் என்பது யாருடைய பட்டணம்? දැන් ඔබලාට වැටහෙනවද එහෙනම් ගාත් කියන්නේ කාගේ නගරයද? பெலிஸ்தருடைய பட்டணம். පිලිස්සිවරුන්ගේ නගරයක්. Whose city was Gath? One of the 5 cities of the Philistines. Okay. இப்போ 1 சாமுவேல் 17வது அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள். දැන් 1 සාමුවෙල් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයට එන්න. Now come with me to 1 Samuel chapter 17 and verse 4. 4வது வசனம். 4 වෙනි පදය. அப்பொழுது காத் ஊரானாகிய கோலியாத் எனும் பெயருள்ள ஒரு வீரன் பெலிஸ்தரின் பாளையத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து நடுவே நிற்பான். ගාත්හි වැසියෙකු ගෝලියත් නම් හරියන් හමාරක් උස ඇති මල්ලවෙක් පිලිස්සිවරුන්ගෙන් කඳවුරුන්ගෙන් පිටතට ආවේය. And there went out a champion out of the camp of the Philistines named Goliath of Gath. என்ன புரியுது உங்களுக்கு? මොකද්ද ඔකට තේරෙන්නේ? எந்த தெய்வமே? මගේ දෙයියනේ. கோலியாத் காத்தை சேர்ந்தவன். ගෝලියත් ගාත් වලට අයත් පුද්ගලෙක්. Goliath came from Gath and Gath was one of the 5 cities of the Philistines. Gath என்பது பெலிஸ்தியர்களுடைய 5 பட்டணங்களில் ஒன்று. ගාත් කියලා කියන්නේ පිලිස්සිවරුන්ගේ නගර පහෙන් එකක්. வேதத்திலிருந்து காட்டி விட்டேன் ஓகே? දැන් බයිබලෙන් ඒක ඔබලාට පෙන්눔 කරා. I have showed it from the Bible. And who was David? A musician, correct? தாவீது யார்? ஒரு இசைக்கலைஞர். එතකොට දාවිත් කවුද? සංගීතඥයෙක්, සංගීත භාණ්ඩ වාදනය කරන්නෙක්. காத் ஊரானாகிய கோலியாத்துக்கு எதிராக இந்த குட்டி தம்பி போகிறான். ඒ ගාත් මේ රටේ විඳන් පැමිණියා වූ ඒ මහා ගෝලියත් එරෙහිව මේ චූටි මල්ලි වූ දාවිත් ගියා. This little musician from Bethlehem, David, goes against that huge monster, the Philistine Goliath from Gath. And David destroyed, annihilated, killed Goliath. கோலியாத்தை தாவீது கொன்றார். දාවිත් ගෝලියත්ව ඝාතනය කරනු ලැබුවා. எங்க அடிச்சு கொன்னார்? කොහෙට ගහලාද මැරුවේ? Where did David hit Goliath? Tell me. இங்கயா 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 இங்கயா. මෙහෙද 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 මෙහෙද. Was it here or here? கொஞ்சம் ඔඩගින්න. சின்வார் செத்து போனான். සින්වාර් මැරුණා. சின்வார் died.
I'm going to explain that later. அது பிறகு காட்ட போறேன். அவனுடைய படத்தை எத்தனை பேர் பார்த்தீர்கள்? එයාගේ පින්තූරය කී දෙනෙක් දැක්කද? How many saw his picture? Where was the gunshot? அந்த துப்பாக்கி சூடு எங்கே பட்டிருந்தது? ඒ තුවක්කු ඒ ස්නයිපර් පහර කොහෙටද වැදිලා තියෙන්නේ? வெடி வச்சது யார்? වෙඩි තිබ්බේ කවුද? பிறகெல்லாம் வரும். Who shot him? I mean, I will give details later. Who? The Mossad? Mossad, ah? මොසාඩ් එකද? නෑ. IDF, the Israeli Defense Forces, the great warriors. அவர்களா? මේ ඊශ්‍රායල් හමුදාවද අර වීරයන් වගේ ඉන්න හමුදාවද? නෑ. யார்? කවුද? ட்ரைனிங்க்கு வந்த 3 பயலுங்க. පුහුණුවෙන්ට ආවා වූ තරුණයෝ 3 දෙනෙක්. 3 young trainee fellows, just like David. Anyway, we will come to that later. அதற்கு பிறகு வருவோம். Okay? ඒකට පසු එමු අපි. தாவீது என்ன செய்தார் தெரியுமா? දාවිද් කුමක් දන්නවද කරේ? பெலிஸ்தியர்களை முறியடித்த பிறகு පිලිස්තිවරුන්ට පහර දීලා அவர் பிற்காலத்திலே ராஜாவானார் அல்லவா? ඔහු පසු කාලයක රජතුමා වුණාට පස්සේ ඊශ්‍රායලයේහි அந்த நேரத்திலே ඒ අවස්ථාවේදී ஒரு தடவை கூடார பண்டிகை வந்தது. එක වතාවක් කූඩාරම් මංගල්‍යය පැමිණියා. After David became the king, there was the feast of the tabernacle. And when they celebrated, David brought a musical instrument from Gath. அந்த கூடார பண்டிகைக்கு தாவீது காத்திலே இருந்து அந்த வாத்திய கருவியை கொண்டு வந்தார். ඒ කූඩාරම් මංගල්‍යයට දාවිද් විසින් ගාත්වල ඉඳලා සංගීත භාණ්ඩයක් රැගෙන ආවා. பெலிஸ்தியரை அவமானப்படுத்த, පිලිස්තිවරුන්ව අවමානයට ලක් කරන්න, பெலிஸ்தியரின் பின்னாலே இருந்து செயல்படுகின்ற தாகோனை அவமானப்படுத்த, පිලිස්තිවරුන්ගේ පිටිපස්සේ ඉඳලා ක්‍රියා කරන්නා වූ දාගොන්ව අවමානයට ලක් කරන්න அவனுடைய வாத்திய கருவியை எடுத்து උන්ගේම සංගීත භාණ්ඩය අරගෙන அவர்களுடைய வாத்திய கருவியை கொண்டு வந்து அவர்களை கிண்டல் படுத்த இவர் அதை இங்க பாடுறார். ඔවුන්ගේම සංගීත භාණ්ඩය ගෙනල්ලා ඔවුන්ව අවමානයටයි නෝන්ඩියටයි ලක් කරනු මිනිස මෙයා මෙහි ඉඳලා වාදනය කරනවා. David brought the musical instrument that was used in Gath. Look at this. That's the thing. මේ ලයිට් එක off කරන්න. මේ බලන්න. මේ ලයිට් එක දැනට off කරන්න. පේනවද? தெரியுதா? Can you see? පේනවද ඔය කට්ටියට? That is Gittith, the musical instrument of Gath, the Philistines. பெலிஸ்தர்களுடைய காத் பட்டணத்தார்களுடைய வாத்திய கருவி ஆகிய கித்தீத் இதுதான். මේක තමයි ගාත් රටවැසියන්ගේ ගිත්තිත් කියනා වූ වාදක භාණ්ඩය. இதை தாவீது பயன்படுத்துவது ஏன்? මේක ඇයි දහවිද් භාවිතා කරන්නේ? சாத்தானை கேவலப்படுத்த, සාතන්ට මේ සරදම් කරන්න, නිග්‍රහ කරන්න, தாகோனை வெட்கப்படுத்த, දාගොන්ව ලැජ්ජාවට පත් කරන්න, அவங்கள் அடிச்சு உங்க வாத்தியத்தை வச்சு அடிக்கிறோம்டா நாங்கன்னு ඒ காட்டுறது. උඹේ සංගීත භාණ්ඩයම තියාගෙන මං ගහනවා ඕයි. Thank you. So David brought this Gittith from Gath, the Philistines, and he used it to celebrate the victory on the Sukkot or the Feast of Tabernacle. Okay, light එක දාන්න இப்ப விஷயத்துக்கு வருவோம். ஹலோ, அப்படியானால் එසේනම් 81வது சங்கீதமும் 84வது சங்கீதமும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பெலிஸ்தியர்களோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லவா? එසේනම් 81 වෙනි ගීතාවලියයි 84 වෙනි ගීතාවලියයි පිලිස්තිවරුන් සමග යම් කිසි සම්බන්ධතාවයක් තිබිය යුතු නොවේ දෝ. Which means Psalms 81 and 84 also should pertain to the Philistines. So now let's start meditating upon Psalm 81. 81வது சங்கீதத்திலே ஒரு சில வசனங்களை வாசிப்போம். එසේනම් ගීතාවලිය 81 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි සමහරක් වගන්ති කියවමු. இப்போ இந்த சங்கீதத்திலே 16 வசனங்கள் உண்டு. මේ ගීතාවලියේ පද 16ක් තිබෙනවා. There are 16 verses. இதிலே ஒரு சில வசனங்களை ஆசாப் பேசுவது போல் இருக்கும். මේන් සමහරක් වගන්ති ආසාප් කතා කරනවා වගේ තිබෙනවා. Some verses are like Asaph is talking. சில வசனங்கள் தேவன் பேசுவது போல் இருக்கும். ඒ වගේම සමහරක් වගන්ති දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා වගේ තිබෙනවා. Some verses are like God speaking, and then finally also
like the people speaking. மக்கள் பேசுவது போலவும் இருக்கும். ඒ වගේම සමහරක් වගන්ති ජනතාව කතා කරන වගේ තිබෙනවා. அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லித் தரப் போகிறேன். ඒක මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යනවා. இப்போ ஆசாப் பாடுவதாக அமைகின்றது දැන් ආසාප් ගායනා කරන විදිහට සටහන් වෙලා තිබෙනවා. முதல் 5 வசனங்களும். පළවෙනි පද 5. The first 5 verses are like Asaph saying this. So let's read one verse at a time. ஒவ்வொரு வசனமாக வாசிப்போம். கவனிங்க. අවධානය යොමு කරන්න. கூடார பண்டிகையின் போது பாடப்படும் பாடல் இது. කූඩාරම් මංගල්‍ය අවස්ථාවේදී ගායනා කරනව ගීතයක් තමයි මෙය. This psalm is to be sung during the feast of the tabernacles, Sukkot. கூடார பண்டிகை என்றால் என்ன? කූඩාරම් මංගල්‍ය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? What is Sukkot or the feast of the tabernacles? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 40 வருடங்கள் பாலைவனத்திலே கூடாரங்களிலே தங்கி வந்ததை வருடம் நினைவு கூறுகிற பண்டிகை. ඊශ්‍රායල් ජනතාව කාන්තාරයේ වුන් ගමන් කරන අවස්ථාවේදී අවුරුදු 40ක් ඔවුන් කූඩාරම් වල ජීවත් වෙන එක ඔවුන් වර්ෂයක් පහසා සීකරන්නව මංගල්‍යය තමයි සුකොත් නැත්නම් කූඩාරම් මංගල්‍ය. So the feast of the tabernacles was to celebrate annually to commemorate how the people of Israel dwelt in tents when they were on their way to Canaan from Egypt. So the feast was to be celebrated 7 days. 7 நாட்கள் பண்டிகையை கொண்டாட வேண்டும். ඉතින් මේ මංගල්‍යය දවස් 7ක් පවත්වන්න අවශ්‍යයි. அவர்கள் கூடாரங்களை செய்து கொண்டு ඔවුන් කූඩාරම් හදාගෙන அந்த கூடாரத்திலே தான் 7 நாளும் இருப்பார்கள் வீட்டுக்கு முன்னாலே. ඒ කූඩාරම් ඇතුලේ තමයි දවස් 7ක් ඔවුන් ඉන්නේ. නිවෙස් වලට ඉස්සරහා ඔවුන් මේ දේ කරන්නේ. If you go to Israel, you'll see them erecting little tents in front of their houses, in their gardens, and they would have a gala time in the tents for 7 days. Okay? හරිද? முதலாவது வசனம். පළවෙනි පදය. நம்முடைய பெலனாகிய தேவனை கம்பீரமாய் பாடி யாக்கோபின் தேவனை குறித்து ஆர்ப்பரியுங்கள். අපේ ශක්තිය වූ දෙවියන් වහන්සේට උස්සූ ශබ්ද නගා ගී කියව්. යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රීතිනාද පවත්වව්. This is a joyful song. See verse 1. Come on, Misha. Sing aloud unto God our strength. Make a joyful noise unto the God of Jacob. Do a joyful noise. Do a noise. A joyful noise. Woo! Yeah! கம்பீரமாய் எல்லாரும் ஆர்ப்பரிங்க ஒரு வார்த்தை. அந்த 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 பேய் பிடிச்ச மாதிரி அது இல்ல. சந்தோஷமா ஹalleluya. சத்தமா ශබ්දයෙන් හalleluya සන්තෝෂයෙන්. Give me a joyful hallelujah. Hallelujah. හalleluya. நம்முடைய பெலனாகிய தேவனை கம்பீரமாய் பாடி யாக்கோபின் தேவனை குறித்து ஆர்ப்பரியுங்கள். අපේ ශක්තිය වූ දෙවියන් වහන්සේට උස්සූ ශබ්ද නගා ගී කියව්. යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රීතිනාද පවත්වව්. Sing aloud unto God our strength. Make a joyful noise unto the God of Jacob. அப்படி அல்ல. එහෙම නොවේ. நம்முடைய பெலனாகிய தேவனை கம்பீரமாய் பாடி யாக்கோபின் தேவனை குறித்து ஆர்ப்பரியுங்கள். අපේ ශක්තිය වූ දෙවියන් වහන්සේට උස්සූ ශබ්ද නගා ගී කියව්. යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රීතිනාද පවත්වව්. தம்புரு வாசித்து வீணையையும் இனிய ஓசையான சுர மண்டலத்தையும் எடுத்து சங்கீதம் பாடுங்கள். ගීතිකාව පටන්ගෙන රබානත් මිහිරි වීණාව සහ කුඩා වීණාත් ගෙනෙව්. ඉරිකොකා කොමා තියෙන්නේ නවත්තන්න. ආයි කියවන්න. දපාන අරගෙන ගීතිකා පටන්ගෙන රබානත් මිහිරි වීණාව සහ කුඩා වීණාව ගෙනෙව්. ගෙනෙව්. ගෙදරින් ගෙනෙන් උඹලගේ බාන්තක බාණ්ඩත් මං ගිහිල්ලා උස්සගෙන ගිතීත් එක අරුන්ගේ. விளங்குதா? அவங்க கிட்ட கித்தீத் கொண்டாந்து நீங்க உங்க வீட்ல இருந்து மத்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸையும் கொண்டு வாங்க. Come on. Take a psalm and bring hither the timbrel, the pleasant harp with the psaltery. Yeah, I have brought gittit. You bring the instruments that you guys have, says Asaph. மாத பிறப்பிலும் நியமித்த காலத்திலும் நம்முடைய பண்டிகை நாட்களிலும் එකාලමූදුங்கள் ශොෆාර්. අමාවක දවසේදීද පුරා හඳ දවසේදීද අපේ මහා මංගල්‍ය දවසේදීද හොරනෑව පිඹිව් ශොෆාර්. Blow up the trumpet in the new moon in the time appointed on a solemn feast day. இது இஸ்ரவேலுக்கு பிரமாணமும் யாக்கோபின் தேவன் விதித்த நியாயமுமாய் இருக்கிறது. මක්නිසාද ඊශ්‍රායල්ට නියෝගයක්ය යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේගේ පනතක්ය. For this was a statute for Israel and a law of the God of Jacob. நாம் அறியாத பாஷையை கேட்ட எகிப்து தேசத்தை விட்டு புறப்படுகையில் இதை
யோசேப்பிலே சாட்சியாக ஏற்படுத்தினார். මා විසින් නොදත් භාෂාවක් ඇසුවා වූ මිසර දේශයෙහි උන්වහන්සේගේ ගිය කල මෙය යෝසෙප්ට සාක්ෂියක් කොට නියම කළසේක. This he ordained in Joseph for a testimony when he went out through the land of Egypt, where I heard a language that I understood not. இப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலே இருந்து மீட்டு கொண்டு வரப்பட்டார்கள். அதை கொண்டாடுகிற அந்த பாடல் தான் இது. දැන් මේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව මේ කාන්තාරේ ඉඳලා ඊජිප්තුවේ ඉඳලා පොරොන්දු දේශයට නැත්තම් ඔවුන්ගේ සැබෑ නිවසට ගෙනනු ලබා ඒක ගීතිකාවක් හැටියට ගායනා කරනවා. The people of Israel were redeemed out. They were brought out of slavery. They were brought out of Egypt and they were brought into Canaan. Now this is like our salvation. This is our life. இது நம்முடைய ரட்சிப்பை அடையாளப்படுத்துகிறது. මෙන්න මේ දේ හරියට සලකුණු කරනවා අපගේ ගැලවීමට සමාන කරනවා. ගැලවීම එලිදරව් කරනවා. பாவம் என்கின்ற அடிமைத்தனத்திலே පාපය කියන්නා වූ වහල්කමේ பாவிகளாய் පෞකාරයන් ලෙස எகிப்து என்ற உலகிலே வாழ்ந்து வந்தோம். ඊජිප්තු කියන්නා වූ ඒ ගොහරු මඩේ ජීවත්ව පැමිණියා. We were living in sin in the world called Egypt. ஆண்டவர் அங்கிருந்து நம்மை மீட்டெடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේම ස්ථානෙන් අපිව මුදාගත්තා. God redeemed us from there and now we are living in tents because now we are in a temporal place. நாம் இப்பொழுது கூடாரவாசிகளாய் பூமி என்கின்ற கூடாரத்திலே தற்காலிகமாய் இருக்கிறோம். දැන් අපි తాවකාලිකව කූඩාරමක් තුල භූමිය කියන්නා වූ කූඩාරම් තුල අපි ජීවත් වෙනවා. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது සභාව ඔසවා ගන්න විට அல்லது நாம் மரித்து போகும் பொழுது නැත්තම් අපි මැරෙන විට நாம் நித்திய வீடாகிய பரலோகத்துக்கு போக போகிறோம். අපි සදාකාලීන ජීවනය කියන්නා වූ ජීවිතයට අපි අතුල් වෙන්න යනවා. When we die or when we are raptured, we will go to our home, heaven. Glory to God. So these 5 verses talk about us too in a spiritual sense. இந்த 5 வசனங்களும் ராவிக்குரிய ரீதியில் எங்களை பற்றி பேசுகிறது. ඉතින් එක ආත්මික ප්‍රකාරයට මේ වගන්ති පහේ අපි පිළිබඳවත් කතා කරනු ලබනවා. அப்ப நாம் கிறிஸ்தவர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும்? එසේනම් අපි කිතුණන් කොහොමද ජීවත් වෙන්න ඕන? ஒப்பாரி வைத்துக் கொண்டு வாழக்கூடாது. අපි විලාප දීගෙන ජීවත් වෙන්න හොඳ නැහැ. So we Christians should not live a life of lamentation. We should enjoy. We should be happy. நாம் சந்தோஷமாய் தேவனுக்குள் மகிழ்ச்சியாய் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும். එසේනම් අපි සන්තෝෂයෙන් දෙවියන් වහන්සේ තුල නිතරම ප්‍රීතියෙන් කාලය ගත කරන්න අවශ්‍යයි. 6 7 வசனங்கள் 6 සහ 7 වෙනි පදයන් பாருங்கள் தேவன் பேசுகிறார். බලන්න දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. God is talking in verses 6 and 7. அவன் தோளை சுமக்கி விலக்கினேன், அவன் கைகள் கூடைக்கு நீங்களாக்கப்பட்டது. ඔහුගේ කර බරෙන් නිදහස් කළෙමි, කුඩා ඇදීමෙන් ඔහුගේ අත් මිදුනේය. I removed his shoulder from the burden. His hands were delivered from the pots. அதாவது இஸ்ரவேலர்களுடைய தோளில் இருந்த அடிமைத்தனத்தை ஆண்டவர் அகற்றினார். එනම් දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායලයන් මත තිබුණා වූ වහල්කමේ බරෙන් නිදහස් කළා. God says, I removed the burden of slavery from your shoulders. அத்தோடு கூடையிலே நீங்கள் வேலை செய்கின்ற அடிமை வேலையை அகற்றினேன். අර කූඩවල ඔබලා වැඩ කරගෙන ඉන්නකොට ඒ වහල්කමට වැඩ කරගෙන හිටපු ඒ දෙන් ඔබලව නිදහස් කරනු ලැබුවා. And I removed the works of slavery from your hands. அடுத்த வசனம் 6வது வசனம் 7வது வசனம் 7 වෙනි පදය verse 7 நெருக்கத்திலே நீ கூப்பிட்டாய், நான் உன்னை தப்புவித்தேன். இடி முழக்கம் உண்டாகும் மறைவிடத்திலிருந்து உனக்கு உத்தரவு அருளினேன். மேரிபாவின் தண்ணீர்களிடத்தில் உன்னை சோதித்து அறிந்தேன். විපතේදී තෝ අඬ ගැසුවේහිය. මම තා මිදුවෙමි. ගර්ජනාවේ රහස් තැනට තට උත්තර දුනිමි. මේරිබාහි වතුර ළඟදී තා පරීක්ෂා කළෙමි. Thou calledst in trouble, and I delivered thee. I answered thee in the secret place of thunder. I proved thee at the waters of Meribah. Selah. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමන්තේනි தொடர்ந்து படிக்க முன்பதாக சில ஆச்சரியமான விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். දීර්ඝවම අපි මේ දේ අධ්‍යයනය කරන්න කලින් සමහරක් ආශ්චර්යමත් විස්තර ඔබලා මැද තබන්න කැමති වෙනවා. Before we proceed on to the next verses where God is giving admonitions, அடுத்த வசனங்களிலே ஆண்டவர் சில அறிவுரைகளை கொடுக்கிறார். ඊළඟ වචනවල දෙවියන් වහන්සේ සමහරක් අනුශාසනා ලබා දෙනවා. I'm going to give some flabbergasting information to you. Are we ready? Are we all ready? ஆயத்தமா? සූදානම්ද? 2023 ஆண்டு 2023 වෙනි අවුරුද්දේ சுக்கோத் என்று சொல்லுகின்ற இந்த
கூடார பண்டிகை இஸ்ரவேலர்களுக்கு வந்தது. සුකොත් කියන්න පළවෙනි අර ඩේට් ස්ලයිඩ් එක දාන්න පුතා. සුකොත් කියන්නා වූ ඒ කූඩාරම් මංගල්‍යය ඒ ඊශ්‍රායල් වරුන්ට පැමිණියා. Okay, we can look at the screen. The Sukkot festival happened in Israel in 2023. You can check. You can go to Google and check if I am telling you the truth. Later on, not now. நான் சொல்றது உண்மையான கூகுளுக்கு போயிட்டு பிறகு தேடி பாருங்க. මම කියන්නේ ඇත්තද නැද්ද කියලා ඔබලාට Google වලට ගිහිල්ලා ඔබලාට හොයලා බලන්න පුළුවන්. 2023 ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 29வது நாள் தொடங்கி அக்டோபர் 6 வரை அந்த கூடார பண்டிகை நடந்தது. 2023 සැප්තැම්බර් මාසේ 29 වෙනිදා ඉඳලා ඔක්තෝබර් මාසේ 6 වෙනි දින දක්වා ඒ සුකොත් මංගල්‍යය පැවැත්වුණා. The Sukkot of year 2023, the Feast of the Tabernacle happened from the 29th of September to the 6th of October 2023. எப்படி கொண்டாடி இருப்பார்கள் என்று யோசித்து பாருங்கள். ඔබලා කල්පනා කරලා බලන්න. කොහොම වුන් ඒක සමරන්න ඇතිද කියලා. How must have they celebrated the Sukkot? With joy, with music, with everything. சந்தோஷமாக ஆடல் பாடல்களோடு அந்த 7 நாட்களும் அவர்கள் கொண்டாடினார்கள். සන්තෝෂයෙන් ගීතිකා වලින් නැටුම් ගැයුම් වලින් ප්‍රීතියෙන් ඔවුන් ඒ දවස් 7 සමරනු ලැබුවා. 6ஆம் திகதி சுக்கோத் முடிகிறது. 6 වෙනිදා සුකොත් මංගල්‍යය හමාර වෙනවා. 6th was the last day of the Sukkot. சிலர் என்ன செய்தார்கள்? அசுத்தமாய், நான் உங்களுக்கு அதை பிரசங்கத்திலே சொன்னேன். සමහරක් අය අශුද්ධ ලෙස මම ඒ පිළිබඳව ඔබලාට දේශනාවේ සඳහන් කරා. அக்டோபர் 15 2023 நான் இங்கிருந்து பிரசங்கம் செய்த பொழுது ඔක්තෝබර් 15 වෙනිදා මම මේ ස්ථානයේ ඉඳලා දේශනා කරන විට ஏன் ஆண்டவர் ஹமாஸின் தாக்குதலுக்கு இடம் கொடுத்தார் என்று சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். ඇයි හමාස්ගේ පහර දීමට දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඉඩ ලබා දුන්නේ කියලා මම ඔබලාට උගන්වුවා. When I preached from here on the 15th of October year 2023, I explained as to why God permitted the October 7th massacre of Hamas was permitted by God. அப்போ அக்டோபர் 7ஆம் திகதி, அதாவது சுக்கோத் என்கின்ற கூடார பண்டிகை இரவில் முடிகிறது. காலையிலே ஹமாஸ் வந்து இஸ்ரவேலை அடித்தார்கள். ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කාලයේ කියන්නේ 12න් පස්සේ ඒ සුකොත් කියනවා මංගල්‍යය හමාර වෙනවා. 7 වෙනිදා උදෑසන විට හමාස්ලා ඇවිල්ලා ප්‍රහාර එල්ල කරා. The people of Israel complete celebrating their feast of the tabernacle on the night of the 6th. And the 7th morning, Hamas came and attacked Israel. புரியுதா? වැටහෙනවද? நான் 15ஆம் திகதி, அந்த 7ஆம் திகதி ஏன் ஆண்டவர் அனுமதித்தார் என்று பேசினேன். ඉතින් මම 15 වෙනිදා ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ අනුමත කරාවේ 7 වෙනිදා සිදුවීම කියලා මම ඔබලාට කියලා දුන්නා. I preached on the 15th as to why God permitted this to happen on the 7th. அதற்கு பிறகு 22ஆம் திகதியிலே இஸ்ரவேல் ஹமாஸ் யுத்தம் 2ஆம் பாகம் நான் பேசும் பொழுது ඊට පස්සේ 22 වෙනිදා ඒ ඊශ්‍රායල් හමාස් යුද්ධය දෙවනි කොටස මම කතා කරන විට இது உண்மையில் யாருடைய யுத்தம் என்று காட்டினேன். මේ ඇත්ත වශයෙන්ම කාගේ යුද්ධයක්ද කියලා මම ඔබලාට පෙන්눔 කරා. Then on the following Sunday, the 22nd of October year 2023, I preached and Pastor Tushara translated. I explained as to what was this war about. I said it's not between Hamas and Israel, it's between Dagon and God. தாகோனுக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலான யுத்தம் என்று நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ஞாபகம் இருக்கிறதா? මම එතකොට ඔබලාට කියලා දුන්නා දාගොන්ටත් දෙවියන් වහන්සේටත් අතර තිබෙනා යුද්ධයක් මේක කියලා පෙන්눔 කරා. 22ஆம் தேதி. 22 වෙනිදා. ஓகே, இன்றைக்கு என்ன தேதி? අද කවද්ද? 20. අද 20 වෙනිදා. அதாவது போன வருஷம் 4 அன்றைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ අනිද්දාට මම කියලා දුන්නා. That which means last year, day after tomorrow, today is the 20th. 22nd I taught this. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன்? එවිට මම මොකද ඔකට කියලා දුන්නේ? இதிலே தேவன் தான் வெல்லுவார் என்று சொன்னேன். මේකෙන් දෙවියන් වහන්සේ තමයි ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා මම කිව්වා. I preached that God would always win. சாத்தான் தாகோன் காலை அடிப்பான், தேவன் தலையையே அடிப்பார் என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். සාතාන් ඒ කියන්නේ මේ සාතාන් දාගොන් කකුලට ප්‍රහාර කරනවා නමුත් දෙවියන් වහන්සේ හිසට ප්‍රහාර කරනවා කියලා කිව්වා. I thought that Dagon would attack the feet, but God would attack the head. You remember what happened in the temple of Dagon? His head and his hands were broken.
தாகோனுடைய தலையும் கைகளும் தான் உடைந்தன. දාගොන්ගේ හිසත් ඒ වගේම දෑතුත් කැඩුනා. ஓகேயா? හරිද? இப்போ දැන් 2024 ஆண்டு 2024 சின்வார் கொல்லப்படுகிறான். සින්වාර්ව ඝාතනය කරනවා. எல்லாருக்கும் அது தெரியும். ඔක්කොටම ඒ පිළිබඳව දන්නවා. Everybody saw on the news that Sinwar was killed a few days ago in 2024. Who was Sinwar? Sinwar யார்? සින්වාර් කියන්නේ කවුද? ஹமாஸினுடைய தலைவன். හමාස් ඒ ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමේ நாயකයා. The leader of Hamas, which means the representative of Dagon himself. அப்படியானால் தாகோனினுடைய பிரதிநிதி அவன்தான். එනම් දාගොන්ගේ නියෝජිතයා තමා ඔහු. அவன்தான் அக்டோபர் 7 அனைத்தையும் ஆயத்தம் பண்ணினவன். ඔහු තමා ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා ඒ සෑම දෙයක්ම සංවිධානය කරනු ලැබුවේ. He was the mastermind who orchestrated the attack of October 7th. எப்பொழுது அவன் கொல்லப்படுகிறான்? කොයි අවස්ථාවේදීද ඔහුව ඝාතනය කරනු ලබන්නේ? When was he killed? The 16th of October. Wait. I know you may be saying, no, 17. I'll come to that. 16ஆம் தேதி அக்டோபர் 16. அப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்ல 17ஆம் தேதின்னு. ඔක්තෝබර් 16 වෙනිදා නෑ, ඔබ කියයි නෑ ඔක්තෝබර් 17 කියලා කියයි. கவனிங்கோ. අවධානය යොමු කරන්න. யூதர்களுடைய நாள் தொடங்குவது மாலை 6 மணிக்கு. යුදෙව්වන්ගේ දවස පටන් ගන්නේ සවස 6ට. The time or the day for the Jews begins at 6 p.m. Now for us, today is the 20th. இப்போ நமக்கு இது 20ஆம் தேதி தானே? අද අපිට 20 වෙනි දවසනේ 20 වෙනිදා. இஸ்ரவேலிலே இன்று மாலை 6 மணிக்கு தான் 20ஆம் தேதி தொடங்கும். ඉස්රායෙල් වල අද හවස 6ට තමයි 20 වෙනිදා කියන දවස ආරම්භ වන්නේ. For Israel, 20th begins today at 6 p.m. So they still are on the 19th. Are you with me? அவர்கள் இன்றைக்கு இன்னும் 19ஆம் தேதியில் இருக்கிறாங்க. ஓகேயா? තවමත් ඔවුන්ගේ දවස 19 වෙනිදා. அப்போ நம்மை பொறுத்தவரை அக்டோபர் 17ஆம் தேதி சின்வார் செத்தான். අපිට ඇවිල්ලා කවද්ද සින්වාර් මැරුණේ 17 වෙනිදා. So for us, Sinwar died on the 17th of October. But 17th of October would not begin till 6 p.m. ஆனால் 6 மணி வரை அவர்களுக்கு 17ஆம் தேதி பிறக்கவில்லை. නමුත් සවස 6 වන තෙක් ඔවුන්ට 17 වෙනිදා පටන් ගත්තේ නැහැ. அப்போ அவன் செத்தது இஸ்ரவேலின் திகதியின்படி எப்போது? ඔහු මැරුණේ කවද්ද? ඉස්රායෙල් වල දවස, ඉස්රායෙල් දවසානුව කවද්ද? So according to the Israel day, on what day did Sinwar die? 16th. Are you with me? இப்ப அடுத்த ஸ்லைட போடுங்க அண்ணே. இந்த வருஷம் சுக்கோத்தின் திகதிகளை பாருங்கள். දැන් අනිත් ස්ලයිඩ් එකේ බලන්න මේ වර්ෂයේ සුකොත් පටන් ගන්නේ කවද්ද කියලා. So look at the days when this year's feast of the tabernacle begins. The feast of the tabernacle began on the 16th at 6 p.m. 16ஆம் திகதி மாலை 6 மணிக்கு அவர்களுடைய கூடார பண்டிகை தொடங்கியது. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ 16 වෙනිදා ඔවුන්ගේ කූඩාරම් මංගල්‍ය 16 වෙනිදා 6ට ආරම්භ වුණා. இப்போ இஸ்ரவேல் கூடார பண்டிகைக்குள்ளே இருக்கிறது. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඊශ්‍රායෙල් වරු කූඩාරම් මංගල්‍යයේ කාලය ගත කරනවා. Right now they are still celebrating the feast of the tabernacle because the last day is the 23rd. 23 தான் முடியும். 23 වෙනිදා තමයි හමාර වෙන්නේ. பெஞ்சமின் நத்தானியாவோட வீட்டுக்கு அவன் அடிச்சாலும் பெஞ்சமின் நத்தானியாஹுගේ නිවසට වුන් පහර දුන්නත් அவர் வீட்டில் இருக்கிற மாட்டார். அவர் கூடாரத்துல கூடார பண்டிகை கொண்டாடிக்கிட்டு இருப்பார். ஹெஸ்புல்லா ඔහු නිවස ඇතුලේ ඉන්නේ හිස්බුල්ලා මම කූඩාරම ඇතුලේ ඉන්නේ බං. Hey Hezbollah, you tried to kill Bibi by bombing his house. You should know that this is the Feast of Tabernacles. They don't stay in their homes. Look for the tent and try to send some more missiles. விளங்குதா? තේරෙනවද? ஹலோ, தேவன் என்ன செய்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද කරන්නේ? இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கிறார். ඉස්රායෙල් වරුන්ට එක තෑග්ගක් දෙනවා. God wants to give the Israelites a present. What was the present? அந்த பரிசு என்ன? මොකක්ද ඒ තෑග්ග? போன வருஷம் கூடார பண்டிகை கொண்டாடும் பொழுது
ගිය අවුරුද්දේ ඒ මේ සුකොත් මංගල්ලේ සමරන විට எவ்வளவு சந்தோஷமாய் இருந்தீர்களோ කෙතරම් සන්තෝෂයෙන් ඔවුන් සිටියද அந்த சந்தோஷத்தை இந்த கூடார பண்டிகையிலும் நான் தருவேன். ඒ සන්තෝෂය මේ කූඩාරම් මංගල්ලෙත් මන් නුබලට දෙනවා. I will give you my people this year's tabernacle, feast of the tabernacle, the joy and the bliss you had the last year. விளங்குதா? වැටහෙනවද? அதனால் தான் ඒ නිසා තමා இந்த ஒரு வருட காலமாக சின்வார் கொல்லப்படவில்லை. මේ වර්ෂයක් ඇතුළත සින්වහාරව ඝාතනය වුණේ නැත්තේ. That's why Sinwar was not killed for one whole year. ஹனியவுக்கு டெஹ்ரானுக்கு அடிக்க முடியும். හනියට විරුද්ධව ප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. කොහෙද ටෙහ්රාන් වල? ටෙහෙරාන් වල. ඌව මැරුවා ප්‍රහාර නෙවෙයි මැරුවා ඔකව. බුතියගෙන ඉන්න එකව මැරුවා. படித்த இருந்தவன் கொலை பண்ணார். படுத்திருந்தவன் செத்து போனான். இங்க இருந்து டெஹ்ரானுக்கு அடிச்சாங்க. They attacked Haniye in Tehran where he was killed when he was sleeping. ஹெஸ்புல்லா தலைவன் நஸ்ரல்லாவை போட்டாங்க. ஹிஸ்புல்லா நாயக்கியா நசரல்லவ ඝාතනය කරා. அவனுக்கு பிறகு வந்தவனை போட்டாங்க, பிறகு வந்தவனை போட்டாங்க, பிறகு வந்தவனை போட்டாங்க, கடைசியா வந்தவனை நேத்து போட்டாங்க. ඌට පස්සේ කාව ඝාතනය කරා. යාට පස්සේ කාව ඝාතනය කරා. යාට පස්සේ ආපු එකනවත් ඝාතනය කරා. ඊට පස්සේ ආපු එකන ඊයේ ඝාතනය කරා. Nasrallah was killed in Lebanon, the leader of Hezbollah. Then his successor was killed. Then his successor's successor was killed. Then his successor's successor was killed. And his successor's successor was killed yesterday. இவ்வளவு பண்ணின ஆண்டவர் ஏன் சின்வாரை கொடுக்கவில்லை? මෙච්චර කරපු දෙවියන් වහන්සේ ඇයි සින්වාර්ව දුන්නේ නැත්තේ එහෙම? This God who enabled Israel to do all these things, why didn't he give Sinwar? Because that was to be God's present for them on the first day of their feast of the tabernacle. காரணம் இந்த வருட கூடார பண்டிகையின் முதல் நாளிலே நான் உங்களுக்கு தரப்போகிற பரிசாடா அவன். දෙවියන් වහන්සේට උනා මේ අවුරුද්දේ සුකොත් මංගල්ලේ පළවෙනි දවසේදීම මම උඹලට තෑග්ගක් දෙන්න ඕන කියලා ඒ තෑග්ග ලබා දුන්නා. அது தெரியாம பிபி தேடுறார். ඒක දන්නේ නැතුව බීබීව හොයනවා. නෑ බීබී හොයනවා. බීබී සින්වර්ව හොයනවා. හරි හරි. බීබී பெஞ்சமின் நத்தானியாகு தான் பீபி. பாபுவின் பெண்பால் பீபி அல்ல, பெஞ்சமின் நத்தானியாகுவின் பேர். அவர் சின்வார தேடுறார். கலண்ட் அந்த தலைவர் ராணுவ தளபதி தேடுகிறார். හමුදාපති ගලන්ට්ව හොයනවා. ஐயோ கலண்ட் නෙවෙයි අයි හොයන්න දැම්මේ. ගලන්ට් හොයනවා සින්වර්ව. Gallant was looking for Sinwar. The IDF was looking for Sinwar. Mossad was looking for Sinwar. And they were all like, why? எல்லாரும் யோசிக்கிறாங்க எங்கடா இவன் போனான்? හැමෝම කල්පනා කරනවා කොහෙද ගිහිල්ලා මු රිංගා ගත්තේ කොහෙද හැංගුනේ ඇයි මේකව හම්බෙන්නේ නැත්තේ? ஆண்டவர் தான் மறைச்சார். දෙවියන් වහන්සේ තමයි හංගලා තිබ්බේ. ஹமாஸ் கேளுடி. ஹமாஸ் கேளு. හමාස් අහපන්. Hamas, you listen. Do you know who protected your Sinwar for one whole year? The God of Israel. Not you guys. சின்வாரை இதுவரை ஒரு வருடம் காப்பாற்றினவர் நீங்கள் அல்லடா, தேவன். හමාස් හොඳට අහගන්න. සින්වාර්ව මෙච්චර කාලයක් ආරක්ෂා අවුරුද්දක් ආරක්ෂා කරගෙන හිටියවිල්ල ඔය කට්ටි නෙවෙයි. ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ. ஏன்? ඇයි? 16ஆம் திகதி மாலை 6 மணிக்கு சுக்கோத் பிறந்தது. 16 වෙනිදා හවස 6ට සුකොත් පටන් ගන්නවා. Sukkot started at 6 o'clock on the 16th last week. இரவு பூராவும் கூடார பண்டிகையிலே இருந்தார்கள். ஆனால் மனதிலே சந்தோஷமே இல்லை இஸ்ரவேலர்களுக்கு. රාත්‍රී කාලේ කූඩාරම ඇතුලේ ගත කරත් මනස ඇතුලේ කිසිම සන්තෝෂයක් වුන්ට නැහැ. The people of Israel were not happy, but they had to celebrate the Feast of Tabernacles. So they wished, everybody. I also received a lot of Sukkot wishes from Israel. எனக்கும் நிறைய இஸ்ரேலில் இருந்து எனக்கு சுக்கோத் வாழ்த்துக்களும் அனுப்பியிருந்தார்கள். මටත් සුකොත් සුබ පැතුම් යවලා තිබ්බා ඉස්රායල් වලින් කට්ටිය. කාලේ උදෑසන අර නම දාන්න පුතා ඊළඟට දාන්න. අර අනිත් ස්ලයිඩ් එක දාන්න. பெஸ்லமாக் என்று சொல்லுகிற ஒரு ராணுவ ஒரு பிரிவு இருக்கிறது.
බිස්ලමක් කියන්නා වූ ඒ හමුදා කණ්ඩයක් සිටිනවා. There is a group of a squadron called Bislamak. It was formed in 1974. 1974 ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று. 1974 ගොඩනගපු ඒ හමුදා කණ්ඩයක්. காசாவிலிருந்து யூத குடியிருப்புகளை வெளியே எடுத்த பொழுது ගාසාවල සිටින්නා වූ ඒ යුදෙව් ජනතාව, ඒ කියන්නේ යුදෙව්වන්ව රැගෙන එන විට எலியட்ட காரணக்கூட்ட அந்த அரியல் ஷரோன் என்கின்ற பிரதம மந்திரி එරියල් ශැරොන් කියන්නා වූ ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයා, இஸ்ரவேலின் பிரதம மந்திரி யூதர்களை வெளியே எடுத்த பொழுது ඒ කියන්නේ ඉස්රායෙල් රජයෙන් ඒ යුදෙව්වන්ව එළියට ගන්න අවස්ථාවේදී அந்த எல்லையை காவல் காக்க இந்த பிஸ்லமாக் ராணுவ பிரிவை தான் கொடுத்திருந்தார்கள். ඒ සීමාව මුරකිරීම සඳහා මේ බිස්ලාමික් කියන්නා වූ හමුදා කාණ්ඩය භාවිතා කරනු ලැබුවා. The Bislamak squadron, also called the Golan Lions, were appointed to guard the border when Ariel Sharon, the prime minister, removed the Jewish communities from Gaza in 2005. அவர்கள் யார் என்றால் ඔවුන් කවුද කිව්වොත් புதிதாக இராணுவத்திலே சேர்ந்து ඔවුන් අලුතෙන්ම හමුදාවට බැඳිලා, பயிற்சி எல்லாம் முடிச்சிட்டு இராணுவத்தில் சேர்ந்து ඔවුන් පුහුණුව හමාරුණ ගමන් හමුදාවට බැඳිලා, ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறவர்கள். ඔවුன் පුහුණුවේ සිටින්නා වූ ආධුනිකයන්. These are the trainee corps of the army. They were not experienced fighters. இவர்கள் நல்ல அனுபவம் வாய்ந்த யுத்த வீரர்கள் அல்ல. ඔවුන්ට අත්දැකීම් බොහෝ තිබෙන්නා වූ මේ යුද වීරයන් නොවේ. ஆண்டவர் எப்படி பிரசன்ட்ட கொடுத்தாருன்னு பாருங்க. දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද තෑග්ග දුන්නේ කියලා බලන්න. Look at how God gave the Sukkot present to Israel this time. இவங்க டேங்க்ல பயங்கரவாதிகள் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு இடத்துக்கு அடிச்சுக்கிட்டு போறாங்க சும்மா ஜொலிக்கு. මොවුන්ගේ යුද්ධ ටැංකිය නිකන් ජොලියටත් එක්ක ඔය ත්‍රස්තවාදීන් ඉන්න පැති වලට පහර දීගෙන යනවා. 3 பேரை கண்டுட்டாங்க. துந்தெனக்கு දැක්කා. තුන් දෙනෙක්ද දැක්කා. So when these people were advancing and firing at some suspicious buildings, they saw 3 people. 2 fellows ran in one direction, one fellow ran in the other. 2 பேர் இந்த பக்கம் ஓடுனாங்க, ஒரு ஆள் அந்த பக்கம் ஓடுனான். දෙන්නෙක් මේ පැත්තට දුවනවා, එක්කෙනෙක් එක පැත්තකට දුවනවා. அப்ப அந்த ஒருத்தன் போன பக்கத்துக்கு பீரங்கியால டுங்குன்னு அடிச்சாங்க. ඉතින් අර එක පැත්තකට යන පුද්ගලයා බලලා ඩිෂුම් ගාලා තියාගෙන යනවා. மத்ததுக்கும் அடிச்சாங்க. அந்த ஒரு ஆளை பத்தி பேசுவோம். ඒ කියන්නේ අනිත් අයටත් ප්‍රහාර දුන්නා නේද? අර ගහපු ප්‍රහාර දුන්න අනිත් තනි එක්කනා ගැන බලමු. So they fired at both directions and then they sent a drone to see what's inside. ஒரு drone அனுப்புறாங்க உள்ளுக்கு. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එකක් යවනවා අර තනි පුද්ගලයාට පහර දුන්න පැත්ත බලන්න. பார்த்தா ஒருத்தன் சோஃபால உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான், மூஞ்செல்லாம் மூடிக்கிட்டு கையில ஒரு வாளை வச்சுக்கிட்டு. බලපුවාම එක්කෙනෙක් සෝෆා එකේ ඉඳගෙන ඉන්නවා මේ මූණ ඔක්කොම වහගෙන අතින් එක කඩුවක් අරගෙන. There was a fellow seated on the couch facing the opposite direction. On his left hand he had a sword and his right hand was severed. அவனுடைய கை, வலது கை உடைக்கப்பட்டிருந்தது. இல்ல. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ දකුණු අත නෑ, ඒක කඩාගෙන ගිහිල්ලා. தாகோன் விழுந்த பொழுது என்ன உடைஞ்சிச்சு? දාගෝන් වැටෙනකොට මොනවද කඩාගෙන වැටුනේ? What of Dagon were destroyed? The head and the hands. தலையும் கைகளும். හිසත් දෑතුත් දාගෝන් රූපේ තිබ්බ දේවල් කැඩුනා. இந்த பயலுகளுக்கு தெரியாது இவன் சின்வார்னு. දැන් මේ ආදුනික සෙබළුන්ට දන්නේ නෑ අරකා සින්වාර් කියලා. ஒரு சிறிசேனன் நினைச்சிட்டான். සිරිසේන කියලා හිතුවා. They did not know this was Sinwar. Okay? So now they know there is that guy still alive. அவன் உயிரோட இருக்கிறான்னு இவங்க திருப்பி அந்த பில்டிங்க்கு அடிச்சு தரமட்டமாக்கணும். ඊට පස්සේ තාමත් පණ පිටින් ඉන්නවා කියලා මුන් දන්නේ නැතුව මුන් ආපහු පහර දීලා ඒ බිල්ඩිම පල්ලෙහාට දැම්මා. அதற்கு முன்னே தூர இருந்து இந்த ட்ரைனிங் இந்த பிஸ்லமாக் பையன் ஒருவன் நெத்திக்கு குறி வைக்கிறான்டாப்பா. ඊට පස්සේ මේ ආධුනික සෙබලෙක් වෙන මේ බිස්ලමක් කණ්ඩායමේ ඉන්න එක මේ සොල්දාදුවෙක් මොනවද කරන්නේ? හරියට ස්නයිපර් මේ ඉලක්කයක් ගන්නවා අරුගේ නලලට. அப்போ one of the Bislamak soldiers, the trainee soldiers, he sniped that guy on his forehead. Okay? தாவீது அவர் ஸ்னைப்பரை சுத்தி அடிச்சது கோலியாத் தலைக்கு. அதுதான் அந்த 1 சாமுவேல் 17 ஸ்னைப்பர். එදා 1 සාමුවෙල් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දාවිත් තමන්ට තිබ්බ ස්නයිපර් එක කරකවලා ඇරිය අරුගේ නලලට. 1 Samuel 17 sniper, David, he was not the Mossad, he was not the IDF, he was not gallant,
He was not Saul. He was not the army. தாவீது சவுல் அல்ல, சவுல் தான் ராஜா பிபி. දා- சும்மா சும்மா அவர் கேலண்ட் அல்ல, சும்மா ஒரு பையன். නිකන් ඒ කියන්නේ ගලන්ට් නෙවෙයි ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය කිසිවක් දන්නේ නැතුව ආධුනිකයෙක්. ஃபர்ஸ்ட் டைம் சுத்தி அடிச்சார். ඒ කියන්නේ පළවෙනි වතාවට මොනවද කරේ? මෙහෙම කරකවල ගැහුවා කැටපොලෙන්. David, for the first time, he was attacking a Philistine. And this guy, first time he was shooting somebody. දැන් මේ හමුදා இந்த பையனும் மொத்த தடவையா ஸ்னைப்பர் அடிக்கிறாரு. දැන් මේ හමුදාවේ ඉන්න කොල්ලත් පළවෙනி වතාවට වෙඩි තියනවා ඩිෂුම් ගාලා. அப்புறம் பார்த்தா இந்த இருக்குது கூடார பண்டிகை பரிசு. දැන් බැලුවා නම් මෙන්න තියෙනවා කූඩාරම් මංගල්‍යයේ තෑග්ග. And to see the feast of the tabernacle gift is lying there with the head gone, with the hand gone, just like Dagon. ஷென்வார் கடக்கறான், தலையும் போச்சு கையும் போச்சு, தாகோட மாதிரியே கடக்கறான். සින්මාරුව බලනකොට හිසත් ගිහිල්ලා අතකුත් ගිහිල්ලා හරියට දාගෝන් වගේ. அன்றிலிருந்து இப்போ வரை එදා පටන් අද දක්වා இஸ்ரவேலிலே கொண்டாட்டமான கூடார பண்டிகை நடக்கிறது. ඊශ්‍රායල් වල ඒ කියන්නේ ඉතා උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරන්නා වූ මංගල්‍යයක් තිබෙනවා සුකොත්. So from last Thursday to now, they're enjoying the Sukkot, the feast of the tabernacle. அந்த சின்வார் எப்ப பிறந்தான் தெரியுமா? ඒ සින්වාර් කවද්ද දන්නවද ඉපදුනේ? அக்டோபர் 29. ඔක්තෝබර් මාසේ 29 වෙනිදා. இன்னும் 9 நாள் பயப்புள்ள இருந்திருந்தான்னா பர்த்டேயை கொண்டாடிட்டே போயிருக்கலாம். ඒ කියන්නේ තව දවස් நமையா 9ක්ම තියෙන නිසා තමයි බර්ත්ඩේ එකම සමරලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. Sinwar was born on the 29th of October. So if the fellow was alive, he would have celebrated his birthday just 9 days from now. And this is an amazing God that we serve. Are these all coincidence? இவையெல்லாம் தற்செயலா? මේවා නිකං සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සිදුවීම්. இந்த டேட்டுகளை பாருங்க, நான் போட்டிருக்கிற டேட்டுகளை பாருங்க. මේ මං දක්වලා තිබෙන දින වකුවානු බලන්න. போன வருஷ ஆசரிப்பு கூடாரம் பண்டிகை முடிந்தவுடன் ஹமாஸ் அடித்தார்கள். ගිය අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ කූඩාරම් මංගල්‍යය හමාර වෙනවත් එක්කම හමාස් ප්‍රහාර එල්ල කරා. Right after they completed their Sukkot, Hamas attacked them. And God put an end to their leader, Dagon, on the first day of Sukkot of this year. இந்த வருடத்தின் சுக்கத்தின் முதல் நாளிலே சின்வார் என்று சொல்லுகின்ற அவர்களுடைய தாகோனை ஆண்டவர் போட்டுவிட்டார். ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ සුකොත් පටන් ගන්නා වූ පළවෙනි දවසේ ඒ සින්වාර් කියන්නා වූ ඔවුන්ගේ දාගොන්ව දෙවියන් වහන්සේ විනාශ කරා. இன்றும் ஆண்டவர் இஸ்ரவேலோடு இருக்கிறார். තවත් දෙවියන් වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනතාව සමග සිටිනවා. Adat. God is with the people of Israel even today. But wait a minute. Now God is going to talk and he has something to tell those people. ஆண்டவர் இப்போ பேச போகிறார். இப்போ ஆண்டவர் அவர்களுக்கு சொல்ல ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கின்றன. இதை யூதர்களும் கேட்க வேண்டும், கிறிஸ்தவர்களாகிய ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாகிய நாமும் கேட்க வேண்டும். ඒ නිසා තවත් දෙවියන් වහන්සේට කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා. මේ දෙවියන් වහන්සේ මෙතන කතා කරන දේ යුදෙව්වන්ට අයත් ඒ වගේම අද ආත්මික මේ ඊශ්‍රායල් වන ක්‍රිස්තියානි වන අපිටත් මේක අදාළයි. God has got a message to the Jews today, to the Israelites, whether they are messianic or otherwise. And he also has this message to us Christians who are the spiritual Israel. Now let's see what God has got to say. தேவன் என்ன சொல்கிறார் என்று கேட்போம். 8வது வசனத்தில் இருந்து 8 වෙනි පදේ ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියලා බලමු. From verse 8. என் ஜனமே கேள், உனக்கு சாட்சியிட்டு சொல்லுவேன், இஸ்ரவேலே நீ எனக்கு செவி கொடுத்தால் நலமாயிருக்கும். මගේ සෙනගනි අසව් මම තොපට සාක්ෂි දෙන්නෙමි. අහෝ ඊශ්‍රායල් මට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නම් යහපත. Hear, O my people, and I will testify unto thee, O Israel, if thou wilt hearken unto me. நாம் தேவனுடைய வசனத்துக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඇහුම්කන් දෙනවා. We need to hear the word of God. God is in the business of talking. So we must be in the business of listening. தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ කතා කරගෙන ඉන්නවා. நாம் கேட்டுக் கொண்டிருக்க வேண்டும். එසේනම් අපි සමන් දිය යුතුයි. இன்று அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அற்புத அடையாளங்கள் பின்னால் ஓடுகிறார்கள். අද බොහෝ කිතුණුවන් හාස්කම් පුදුම දේවල් පස්සේ දුවනවා. வேதத்துக்கு பின்னால் ஓடுங்கள். දේව වචනය පසුපස දුවන්න. Many Christians are running behind prophecies, signs and wonders and miracles. No, run behind the word of God. Learn the word of God.
வசனத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගන්න. மனன வசனங்களை பாடமாக்குங்கள். මේකේ පද කටපාඩම් කරගන්න. Memorize Bible verses. Learn the Bible. Read the Bible day and night. இரவு பகல் வேதத்தை வாசியுங்கள். රාත්‍රී උදෑසන දවල් හැම වෙලාවකම බයිබලේ කියවන්න. ஆடியோ பைபிள் இப்பொழுது வந்திருக்கின்றபடியினால் வீட்டிலே ஒரு பிளேயரிலே ஆடியோ பைபிளிலே வசனத்தை போட்டு விட்டு நீங்கள் வாழுங்கள் அந்த வீட்டிலே. දැන් අපේ ගෙවල් වල පුළුවන් ඇවිල්ලා ඔඩියෝ බයිබල් ඇවිල්ලා තිනවා ඒවා එකක් මේ ක්‍රියා කරවලා අපිට ඒක අහගෙන අපිට නිවසේ ජීවත් වෙන්න There are පුළුවන්. enough audio Bibles, so play an audio Bible in your house all the time so that the word of God is heard there. விளங்குதா? தேவனுடைய வசனத்துக்கு செவி கொடுக்க சொல்லுகிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඇහුම්කම් දෙන්න කියලා කියනවා. 9வது வசனம் verse 9. 9වෙනි පදය உனக்குள் வேறு தேவன் உண்டாயிருக்க வேண்டாம், அந்நிய தேவனை நீ நமஸ்கரிக்கவும் வேண்டாம். තා වෙත අන් දෙවියෙක් නොවේවා, විදේශී දෙවියෙකුටද නමස්කාර නොකරව. There shall no strange God be in thee, neither shalt thou worship any strange God. கிறிஸ்தவர்களாய் வர விரும்பிக் கொண்டு உலகத்தில் வேறொரு மதத்தில் ஒரு கால் இதிலே ஒரு கால் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னை தவிர உனக்கு வேற தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம். කිතුණුවෙක් ලෙස පැමිණෙන්න කැමති වෙලා ලෝකෙත් කකුලක් තියාගෙන මෙහෙත් කකුලක් තියාගෙන ඉන්න අයට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මා හර අන් දෙවිවරු තට ඇතුව නොසිටුව. If you are halfway into Christianity, God says, leave all the other gods and come to me. Thou shalt have no other gods besides me. So let's come to God. விளங்குதா? ඇඩෙනවද? உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. உன் வாயை விரிவாய் திற, அதை நான் நிரப்புவேன். 10වෙනි පදයේ මිසර දේශයෙන් තා පිටතට ගෙනාවා වූ තගේ දෙවිවරු ස්වාමින් වහන්සේ මම ය තාගේ කට හොඳටම හැරුව මම දෙය පුරවන්නෙමි. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. விளங்குதா? இன்றைக்கு என்ன செய்கிறார்கள்? මෙතන මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? வயிறை திறக்கிறார்கள், வயிறை நிரப்ப. බඩ විවෘත කරනවා, බඩ පුරව ගන්න. Today Christians are opening their stomachs to fill their stomachs. And they are opening their hearts to fill their desires of their heart. தங்களுடைய இருதயத்தை திறந்து மனதின் ஆசைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றிக் கொள்கிறார்கள். තමන්ගේ හදවත විවෘත කරලා හදවතේ ආශාවන් ඉෂ්ට කර ගන්නවා. வாயை திற, அதை நான் நிரப்புவேன், வசனத்தால் நிரப்புவேன். කට ඇරපන් මං උඹේ කට පුරවලා දානවා වචනේ. Open your mouth, I shall fill your mouth with my word, says God. இப்ப பாருங்கள் 11வது வசனம். 11 පදය. என் ஜனமோ என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கவில்லை, இஸ்ரவேல் என்னை விரும்பவில்லை. 11வது வசனம் verse 11. එහෙත් මාගේ සෙනග මාගේ ශබ්දය නොඇසුවේ, ඊශ්වරයන් මට කිසි සැලකිල්ලක් නොකළෝය. But my people would not hearken unto my voice, and Israel would none of me. இன்றைக்கும் இஸ்ரவேலிலே நிறைய யூதர்கள் இருக்கிறார்கள், தேவனை நேசிக்காதவர்கள். අදත් ඊශ්‍රායල් වල බොහෝ යුදෙවෝ ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේට ආදරය කරන්නේ නැති අය. There are many Jews in Israel who don't love the Lord. They love sin. பாவத்தை விரும்புகிறவர்கள். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இவ்வளவு செய்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு, மனம் திரும்புங்கள். ඒ කට්ටිය ආදරේ පාපයට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඒ අයට ඇවිල්ලා මම මෙච්චර නුඹලාට ප්‍රේම කරනවා පසුතැවියල්ලා. God is telling them, hey, I have done so much to you, so repent. ஆகையால் அவர்கள் இருதயத்தின் கடினத்துக்கு விட்டுவிட்டேன், தங்களின் யோசனைகளின் படியே நடந்தார்கள். එහි ඔවුන් තමුන්ගේ මන්ත්‍රණවල හැසින ලෙස ඔවුන්ගේ සිත් දැඩිකමේ ඔවුන් අතහැරියෙමි. So I gave them up unto their own heart's lust, and they walked in their own counsels. 13வது வசனத்திலே ஆண்டவர் ஆதங்கத்தோடு சொல்லுகிறார். 14 පදේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සංකාවෙන් කියනවා. God is sort of exclaiming in verse 13, என் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேல் என் வழிகளில் நடந்தால் நலமாய் இருக்கும். අහෝ මගේ සෙනග මට කන් දුන්නොත්, ඊශ්‍රායල් මගේ මාර්ගවල හැසිරුණොත් යහපත. Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. தேவனை ஒழுங்காய் தேடாத போதே அவர்களை இவ்வளவு ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் என்றால், දෙවියන් වහන්සේ හරියට හොයන්නේ නැතිකොටම දෙවියන් වහන්සේ මෙච්චර ඔවුන්ව ආශිර්වාද කරනවා නම්, அவர்கள் தேவனை தேடுகிறவர்களாய் மாறினால் எவ்வளவு ஆசீர்வதிப்பார். ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ සොයන්නන් ලෙස මාරු වුණා නම් දෙවියන් වහන්සේ කෙතරම් ආශිර්වාද කරයිද? God is blessing Israel, albeit and in spite of them not honoring him the way they should. How much more would God bless them if they honor the Lord and come back to him? Wow. நான் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாக திருப்புவேன்.
එවිට මම ඉක්මනින්ම ඔවුන්ගේ සතුරන් දමනය කරන්නෙමි. ඔවුන්ගේ එදිරිකාරයන්ට විරුද්ධව මාගේ අත හරවන්නෙමි. I should soon have subdued their enemies and turned my hand against their adversaries. நிறைய பேர் என்னிடத்துல கேட்கிறார்கள், බොහෝ දෙනෙක් මගෙන් අහනවා பாஸ்டர் ஈரான் இஸ்ரவேலை அடிக்குமா? පාස්ටර් ඉරානය ඊශ්‍රායලට පහර දෙයිද? ஹிஸ்புல்லா, ஹமாஸ், ஹூத்திஸ் எல்லாருமே இஸ்ரவேலை தாக்குறாங்களே. හිස්බුල්ලා හමාස් හූතිස් හැම එකනෙම ඊශ්‍රායල වලට ගහනවනේ. Many people ask me, many people write to me, many people call me. Wherever in the world I go, they ask me, what's going to happen to Israel? Iran is going to attack. They already did a couple of times. Hezbollah is attacking, Houthis are attacking, Hamas. What's going to happen? என்ன நடக்க போகுது? මොකක්ද සිද්ධ වෙන්න යන්නේ? இதோ பதில். මෙන්න පිළිතුර. எல்லாம் கவனிச்சுக்கிறங்க. ඔක්කොමලාම අවධානය යොමු කරන්න. உலகத்திலே இதுதான் நடக்க போகிறது. ලෝකයේ මේක තමයි සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. This is what's going to happen. And better, all the lands that are supporting any others than Israel, the United Nations and all the other countries and stooges of Iran and Iran, listen, Iran கேட்டுக்கொள், ඉරාන් අහගනින්න. லெபனான் சிரியா கேட்டுக்கொள், ලෙබනන් සිරියන් අහගනින්න. யமன் கேட்டுக்கொள், යේමනය අහගනින්න. ஐக்கிய நாடுகளிலே இஸ்ரவேலுக்கு எதிரானவர்கள் கேட்டுக்கொள், එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව සිටින අය අහගන්න. பாதி தமிழ் பொம்பளை கமலா ஹாரிஸ் கேட்டுக்கோ, භාග මේ කියන්නේ භාගයක් මේ දමිල කාන්තාව කරන කමලා හැරිස් අහගනින්. and also you half Tamil Kamala Harris, the current vice president, listen to this. 14வது வசனம். This is what's going to happen, okay? இதுதான் நடக்க போகுது. இது சுரேஷின் தீர்க்கதரிசனம் அல்ல, ஆசாப் மூலம் தேவன் கொடுத்த தீர்க்கதரிசனம். මේක තමයි සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. මේක සුරේෂ්ගේ අනාගත වාක්‍යයක් නෙමෙයි. ආසාප් කර්ණ කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ කියන්නා වූ අනාගත වාක්‍යය. This is not Suresh's prophecy, this is the prophecy of Asaph 3000 years ago. நான் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாய் திருப்புவேன். 14 sorry. එවිට මම ඉක්මනින්ම ඔවුන්ගේ සතුරන් දමනය කරන්නෙමි. ඔවුන්ගේ එදිරිකාරයන්ට විරුද්ධව මාගේ අත හරවන්නෙමි. I should soon have subdued their enemies and turned my hand against their adversaries. Soon. So say soon. Everybody sing all the time. Everybody say soon. හැමදෙනාම කියන්න. Soon. சொல்லுங்க. சீக்கிரத்தில். ඉක්මනින්. எவ்வளவு நாள் இந்த யுத்தம் போகும் பாஸ்டர்? පාස්ටර් කොච්චර කාලයක් මේ යුද්ධය යයිද? How long is this war going to go on? I'm telling you, soon. சொல்லுங்க. කියන්න. Soon it will be over. Soon முடிய போகுது. ඉවර වෙන්න යනවා ඉක්මනින්ම. Soon முடிந்தா நமக்கு ஜூன் தான். සූන් මුඩිච්චා. Soon ඉවරව නාම අපිට ஜூன் තමයි. Okay? සුද්දට ඒක තේරෙන්නේ. அப்பொழுது கர்த்தரை பயக்கிறவர்கள் அவருக்கு இச்சகம் பேசி அடங்குவார்கள். அவர்களுடைய காலம் என்றென்றைக்கும் இருக்கும். ස්වාමින් මට වෛර කරන්න උන්වහන්සේට යටත් වන්න ඔය. නමුත් මොවුන්ගේ කාලය සදාකල් පවත්නේය. The haters of the Lord should have submitted themselves unto him, but their time should have endured forever. இப்போ கடைசி வசனம் දැන් අවසාන පදය lovely. The last verse is so lovely. The first segment is told by Asaph and the second segment by God. அதில் முதல் பகுதியை ஆசாப் சொல்லுகிறார், இரண்டாவது பகுதியை ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரா? පළවෙනි කොටස ආසාප් කතා කරනවා, දෙවෙනි කොටස දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනවා. உச்சிதமான கோதுமையினால் அவர்களை போஷிப்பார் என்று ஆசாப் சொல்லுகிறார். ආසාප් කියනවා උන්වහන්සේ ඊතා හොඳ ගෝධුමෙන් ඔවුන් පෝෂණය කරනසේක. ஆசாப் says, He should have fed them with with the finest of the wheat. இப்போ தேவன் சொல்லுகிறார், கன்மலையின் தேனினால் உன்னை திருப்தி ஆக்குவேன். එවිට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා පර්වතයෙන් ගත් මී පැණියෙන් මා තා තෘප්තියට පමුණුවන්නෙමි. And God says, And with honey out of the rock should I have satisfied thee. யாருக்கு தெரியும் 81வது சங்கீதம் இந்த வாரத்துக்குரியது என்று? කාටද දන්නේ 81 වෙනි ගීතාවලියේ මේ වාරයට මේ සතියට අයත් වූ දේවල් තියෙනවා කියලා. Who knew Psalm 81 was going to be this? And Suresh thought that I'm going to be teaching Psalm 81 on the 3rd of November. நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் 81ஆம் சங்கீதத்தை நவம்பர் 3ஆம் தேதி பேசுவோம் என்று. මම හිතාගෙන හිටියා 81 වෙනි ගීතාවලිය නොවැම්බර් 3 වෙනිදා කතා කරන්න ඕන කියලා. ஆண்டவர் எப்படி டைமிங்கை போட்டு கொடுத்துருக்காருன்னு பாருங்க. දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද වෙලාවත් එක්ක දාලා දීලා තියෙන්නේ. See how God has timed everything. So sin wars, death, what's happening in Israel,
all these things are 100% controlled, monitored, and executed by the God of Israel. இஸ்ரவேலிலே நடக்கின்ற அனைத்து விடயங்களை ඊශ්‍රායලයේ සිදුවෙනා වූ ඒ සෑම සිද්ධිදාමයක්ම கண்காணிப்பவர் தேவன், ඒවා බලා සිටින්නේ දෙවියන් වහන්සේ. நடத்துகிறவர் தேவன், ඒවා ඉෂ්ට කරන්නේ ඒ ක්‍රියා කරන්න සලස්වන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. முழு கட்டுப்பாட்டிலும் தேவன் வைத்திருக்கிறார். මුළු පාලනයම රඳා පවතින්නේ දෙවියන් වහන්සේ. இஸ்ரவேலின் தேவன் நமது தேவன். ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. God of Israel is our God. Shall we